izo na kanzani wa bieni bana ele swala ela dunga yabo do mwambiani haina mndu wa Kongo sikitiho no ujewiri no utabasamu no mndu hitwa neze tabu no wadui wa thumani yazali basi haina mndu sikitiyo no zenongo bokole zijiriyo hizo ngamfikiria ukana wakati uja wa ukarisanganye sonti pia riombe dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarini ke khair riombe dua ba ngadwana bwana yinu hamvu hamali hafikira abasari mdeje ni bwa tukufu njeri sanganye wazima riombe dua Mwenyezi Mungu yarini ke ushinzi yaritoleye owenza shunga wanu no wenefu wanu yondele suala akahanza hutukufu wa hanyu oskwalelo jeri hadisi wazima bana tati wasilomba bana na kanzanije kwezi watukufu harumweze nti kamili anduro hawende wasome waje wa servienti ya hawa makauli ya mado nga mrongozo ele jeshi la Komori. Ele jeshi la Komori mroha mabwa mende mfanya formation za arme yabo mla usoma mje mwanilie arudhi ya hani mdoli wa mbirilie arudhi ya hani relegashi zilo harumainti ya hanyu mla usoma mje mziwanilie mzidafi mla usoma mje mwanilie wanyanyanyi watu ushinda ekengwanzo warola hitwe ekengwanzo warindwa ndugo tsolo ndizo mla usoma mje mprotege mhifadhi mbirilie eze mumtalakati eze bien zahinti ya hani basi eze ndongonda ruizo kamtubirilia emipaka ya henti kamtubirilia wanyanyanyi ne madhamana kamtubirilia eze mali za henti shamnede mrendo ambwa za msiru ne mwana wa azali mara nzina ngale kamba banu ndo de place Sasa mjuma banu sinaida banu babona ndo mjuma bana bamna jilase basi jamondo daubi sana bocho mjuma na muzisa na badu nambia haizu watukufu ya basa tena kamtuniona au ni na jirobarini haizu watukufu maisilamu mawatania tijabanu jana mbio oandwa sheno oandwa ume no wazate no wababa wahele jeshi la hanyu la ukana haina ujofa yabo hafu kafiri hafu dhalimu hafu fasiki hafu mtwana hafu mshenzi haina jeshi aba saulo Komori hao ujwamba ende hata himwanyanya edoke mwanyanya wikaja wakajahiba kajadhulu mushamba ngwanzo daula ya haki hapula ende ya mu hapula ende ya mfunge hapula ende ya marete ende hanchi ada hunima wandwa hibi dhahabu hibi mtuzi hafuja obaseka ulo yabo hafu ilo jindu lisungoenda mndoni direct ilo jindu kafiri ilo jindu fahavalu abadinga rjo ulo wekeka rjawa kairimu ulo wanu mtiwe mrubure haizonga mwambioni bani yokana ebanu mla usoma ufiraji mla usoma widi mla usoma hindi ebanu kabati lieutenant Komori ebanu kabati komanda Komori ebanu kabati mbambre katima kaporali wa firaji wedi wa mituzi na dhahabu au kazo ndizo mwanao ni nizo mwende mwado firo wanyanyanyi mwado tse wando shaho wanyanyanyi mwende mahibe mituzi ne dhahabu ya wando wanu yutoka ubide na kati mjo wana jeshi anafondo azinga dezendu marwado jijusana jwamba nezeka kizaona lelo kapo mndumshe hari ala ruma ukumbi mndumshe waraka ujaza hamba zenugo zibiri ndo shabona vukabasi zibiri ndo shavona vukabasi demarashi amba urende utamarashi ndo akade hai demarashi wallahi billahi tambila subhan banuka message zinji uko tusubutia ya zitabanushe msoda mtsaho wa zamba amba bona pasha na kahwenda behati
bahati bona tukatijitoa gari ntiji watu kabati maji kabati ventilateri kabati clip izo zoenda hamaji izo enda hamwenje izo enda hamu electricity kabati shilio basi ndo amangwando shughuli ni ufikiria ala majini ilovushe na emzade waka ushitakia ukana tite bote yangu tijerenga ndo shughulini shabati bona tukatifio garini na pashi yao wallahi bila hata juzi tipashi yae tijila bisimbabi basi tila waboni sobo ntina bela mloela mbabi ni bale mbio ntra afera yeka ali mafurika wala ni maintini wala abinga mwambio ni bankozi watukufia ukana ebala Komori pia watu kaenda wasome ukaporali ngozi ebale le jeshi la Komori kasikile ma officier wa adjutant wa sergent wa lieutenant ni wana mapede mdondo mwa wadofiro no dukumani na akimjamjamda makana majeshi lieutenant na commandant na general na walenda byabo ni babiza filia za sumani na dukumani na ruwafikiane ukana kabati jeshi aina ulona mwana jeshi na tukana balage na mnamwizi ujokaenda do hiba mituzi ngena mnafaha valu ngena mbayindu itona mana nizora kanta mwambia ni ba haina kutumba ngena jeshi omndu ulona mnafaha valu kabati majeshi Komori kabati arme Komori yala mafaha valu wala wezi wa mituzi okyo ndizo rona do byajo ka jeshi ya rende zila bahani do byajo ka jeshi ya rende zila ikoni do byajo ka jeshi ya rende zila mbeni watata hanyu wa baba hanyu no wananyanyi mhibi dhahabu mhibi mituzi mhibi tiwa mrudi muona nyanyi wafe mwede mwangu sawa na nyanyi mwede mwadu wafira ai banuri joka banu baso kamtushi kamtina ndo mdondo wandu shahani wanaanda shahani bese ndo warenge miwazi ne zibiane masutu ngwa tuko mndungani wa kwa ndizo maisa mwazoziwa izo ndizo mwazoziwa shacheshi ya joenda enda somo waniliensi yahe kabaja jodo bileze melizo zorengeze mpine lekashi la tulenda zalo kabaja jodo cha wandu yabo abasahare Marekani Fatihuna na Lukumani na wao wende wa hadisi leo Marekani hajarengele gashi no yambulie mhimu wa Marekani wo kwanza le gashi abonge yode risala na kanzani beshele jeshi la Komori na be masikini tete majitani zekirati nezetenu na bantu wende kwatunga unyamizi wao sekulwa zindu na mabani hao halafu gesi yabanga mwendo na hibo mtuzikana na hibe mbaziwe ezitwabia mzire ndao hanwe michi hatu ndugoto na kana wanti ondo wasoma arme linti jeshi abasadini elewa mruja Bob Denari wa echengu na ndwararu haja huwera isi yabo yendeza afanya akabalarika bakarisina jeshi anunga sina na mapede na wana mabaha na wana kazu watodojo michino da uwa wanyanya wa hifano watata hao na baba hao shaho hamba ukana shaintide namna hele ti hatu yabidika kuna ujwa uriru madera temro trezori urengeze mali wendeza rendera temro empore ndera fanyejao banu ibidiribirie mipaka izinu medida zibizino zona mvionda zibizino chao yodi hazi ya jeshi abunge abo ujokanza ambenge na jeshi Komori na la muhea rentu unafiki ambe mnapete mimi mndu mangu lieutenant mimi mndu mangu de officer mimi mndu mangu wachita mimi mndu mangu sergeant inbaza kaporali ngozi tungenda ndazo firwa kwa tazo abana mjomo de maibembeza mituziula na maibembazi wa ujohiba dhahabu mana hena rengese bon sha jeshi kadoki namna hino jeshi kakiri msaja jena namna hino jeshi yo protéger o ananti jeshi yo protéger madhamana jeshi yo protéger ntiahe kakikeshili wa ina mndu ile roli ya jeshi ungena mreje ibari jwa kaban kamda soma hindu mtola usoma wizi na wanza zio basi bomala bamati na mke yabo mdopa shilwani Lukumani na Fatihu wodo upande huu watateno wa baba yo haki wala kabati ya parozia mri asoma keka fanya hazi kabati ya parozia mri asoma keka fanya hazi shawallahi keba jo mri asoma ulona akili bana utusubitia jambe ukana inde namna iko karumati baloma député wa odo voter sharia na hizo zote pia ike hari secretary mwana wa sumani wodo chko kabati ulona droit rumenti nukamili ya ufanya ndoko rahembe jenda muzisa ye iyo hata Maroko ufomina yo pia ingejuzi chakama na ujamrwa na jajibu ekati maviho na majamvi na marindi sheyo kije banikanya macha marindi iyo de fidia ya mtuje ya tola ido jayo nyiyo wa Komori showa soma wa birashweni wajukana mbaro ngojaba na rile shanti jibenu we baba ngwa rondo na ishele usikurjo parsiwa na riwala leri le richawe shamda tsibitenda mbangu da fiban baba nkoli banu mseto tungufanyishia abana unumseto ufanyishia abana uzengo zifanyishia abana abonge
ngamsikini wazaze no ababa wazayo wanaomba onde wasome aba hana mdwangalio wanahanyo namna watuka udohenda bati hali abonga jodo vaze jipo na mdwangalio wanahanyo ina namna watudo henda beni ujoka urengo hazini yabo nguhobolo zirensa ezi unoge zijoka amada nyu wazaza hao wanahanyo wanaume wao na mdwangale kengwa endao bati kwa na udota kurusha zina na jipona na ndini ezi tobia warindwa ozo akayinu kwa muluto wenchi yunuka umuya walevo wenchi tia wandu wasoma waloneze doktora wale wastaarabu waloneze kwezo tipia tena udarenge mnada bayamba maidele yonda yao maidele yonda yapi ila Mwenyezi Mungu amonesha kali ndaba shanyinyi do wajinga ala fungwa manzo ni ju ewe ndo bi udungo wanikeze vocabulaire ya uka engine d'emploi ba hema la ba waja wadoreja engine d'emploi wala kwa jaona ndo emploi leo ebanu karwambia o indile lo wajo uridunga émergence 2000 à l'horizon 2030 émergence à l'horizon 2030 émergence à l'horizon ama de awara ya la mzade au jardin Egypte et la quantité ine mzade ya tuna zomwambia mzade ya soma ebanu kutina ndo kuamba kutina ndo kufanya ni mwambie na msimwambie bwana ezabie sasa ni mwambie ni zae awara ya tukana zoambia mtu mshahe au ndazi nikani mwambiani azali ngwa hamade leda bala la mrume la pare hawara onde aruma jarde onde wa drage wadu hadisi wenda wa miem naba mtu mshahe kanti hula mrume akanto upande un alafungwa sungwa angalia na kaba tuwa bonongo أمرو مشمي سيرون ما تقول له أي حاجة أنت إزاي أنت bambano go banu tsojauni para unla likaruma e park e jardin uja kutuna bambano go ba ulamba ulu engwazo na tina so aba tina so fanya ma tقول أي حاجة tuamba n'importe quoi bo bambano go ulalo liata areje haono mru aji hawara ya kanti haruma ba odingoni ba hengu hadisizo ya hawara hala fafanja areje dingoni jawo ishi yao la ngoma biyo wa heka غير كما الدنيا ملهاش طعام وتسناوي دنيا ينكتينا طعم بهيبو يا رجال ما بشيتنا ميلها هباوسي هوار ngo ju وتسناوي دنيا ينكتينا طعم ميرسي شكرا بهولا بشكرا يده namna wakomori walio na zali mnduambia ukana cette fois-ci un jeune un emploi bahaja ambia wakomori un jeune un emploi shababi pia katika ukana hazi arejeitse na damu shida ukana انت غيرك زي الطعام بلا ملح ارجينغو امبيولا ورايوكا واتسيناوي هماشاهولا شيتسونا شينغو باهولا شكرا ميرسي او بايدي يابيلي ماجا مكويرو وايو لي امتودي بانغا بو ايمرجانس à l'horizon 2030 merci wewe dembabari hu aminio jau abungu jenda kentia hata 2030 ije amjone de haja jama desita ya njo mwenesani yao wakati ila yafanya jihawara rudia rejezeshe twadingoni yambe ukana min ghayraka zay al-bahr ghayri samak yarudia jama kana watinao hama bahari tonafi merci katengu jamba ukana enje haina faminga ijoka hama marwa wa komori haina fami yede namna zali ali usoishia kalima yola amba areje ya jama biani wanyumbale hama veke mtu amdo jisano chiwamba oikasina rugoza we doto ishia kana ndo amba chawa yede hambe chao ebanu mone video ile yakauweze shashako shondo tambaze mbu wa emwiwono mmono ngurongo haruma tele wanjamba inobwali mtu panja au bangu M9 ni chao ashifanja mamro amba shada la ilaha illa Allah mara ntinangale kiyo au la wala quwwata illa billah namwangalia Sumani bomnya namwangalie bwana Sumani choi ha ze voyage chez zahangu izo kweli bala binga kaujua ukaya bala le présidence ya Union africaine bala dawla wiyo dalibao tukafikiri kama watu la machine tu la mdanki wa tani ya kwa tatumka amone kwa toshambua nini
Kazi Brazil pia tumor garme bichi ya hai Fatile msijiche ba tani ya kwa tumkati na mwenewe yatukautesha ashakomboana pia tumor garme bichi ya hai shamsijiche msijiche ba temtala cha ubulona ma ya zumbi ya ma ya kanibali weshi arensi ya tuijulikane ya na mwishie da bali karumbo alai dabla wiyo dalibao tukafika baba wote la machine tu la mdanki wa tani ya kwa tumkati kazi Brazil pia tumor garme bichi ya hai shamsijiche msijiche ba banuka ya mahaunu ngari rumisha Afrika shamgari jimishao kage yote ungenzea vitu yani ndema na hukumu na jangie ikena marunda mema ilima ube emergence nzote nziani shokati hiyo ndio mabadu kajanari jila naise la kanti leo gadio jila hane ni afrikena wakafanya kadha kadha wengine mkemakini ba mapesa zagara mafanya wahimi zunguli hato yinu ninga mwamini ukaya kartula tama pesa nyezi mutiza bimu kujolibanu kamizi wanezi Mbona asili modaba ndio vitu kwa kama pesa ile zungulia toka kama pesa hizo nsi pia na problem wewe ndio kwa tuka ndio bodaba ndio maana nikoma bien wallahi aremi zungulia wewe basi na mtu ile bana tukao ndio vitu kwa bana message huniki na wenga wena titwa na amani twa na rongo bana kama mrambu wao ya uka bana kama mtukao rumwa ni franco wala mimi tika hamba ndaka uju hakutaka uju boda bala madina uka vice president mwa wa kamili kujaelewa ya ukana ebije lugedoda bana kama ile kama tuelewa bana bana kama ile kama tuelewa ukanjaka ujua wote mna mruja ushawode amba haka vice president vice president kutuelewa ukemi safara yinu entido alibasha ngarenga warumenti hatu ai safara yinu pia ngarjula alafu bo wajulu achika mtu anatenda mkana cha uchao ngamwamini bana kama ile kazo na bao kama haki ukalindaba wallahi ngarjokunda mavuna kamjokunda mavuna da ngamjokunda mavuna hindi ngamjokunda mavuna hindi abatika ntaje nambiye ukana notability ya Komoro aba haini mndu fanywa ada wajiri ndongo tsainu hari ula maweni enogo ya jiri maweni ngamanzo mnambiye ekairi au unumswiba eka ireza jiri maweni haunu mswibabo wa Komori na mimi mwoneseni wakati sigere kawarida na mwene wa Komori mnambie ukana eka irizinu au banu unu mswiba au unu muhima wa hunde Komori zongo za jiri lelo harumo mji wa maweni tainu kwesi na mwangalie mnambie eka iriwo umji unu wafanyize nongo zinu za hangu hau unumswiba wajiri wa suidara chama daim hai sainu oyumdi akaulola bwana harusi habaliwa ama mfaume ngamona ondoka msona bwana harusi tua
bwana harusi tuo haja abaliwa ni majeshi tu wandu wala wafanyando au wafanya nai le dele suala ngeri jo handele president haralo akazwa mafitako abaliwani majeshi adoji somo jao le bwana harusi le jumbo la taifa ya wewe godo jisomo no jao bwana harusi godo jisomo ya uka aisange president ebanu ngamjo fasiri jezi Haya namjibu wafanya ndo wafanya na hivyo wafanye namna hii na mabeze fikira zahani wafanya ndo wafanya na hivyo wafanye namna hii wabala bwana harusi wambaizaru mwele fitakuwa mrowa namjibu wafanya ndo wafanya na hii Daika da mimi tiwa bara da kantiani aina usiku ijoka almadi mitika president mjini hatu wanroa wandemea jimbo la taifa mi president kairiwe ya visa hakika wafanya ro asuma nikana ujahula ina arala eneni jomra wabisato jompulilia ya trao timbanira dhibo mjini majuse bwana harusi wanyu watu mbani banirumlivo hapo mhogo ne majimbimli mkura mwede mzini le jalikone twarabu ababa sana mduge president mjini hao nomdani hao aba hidi mduge president mjini hao nomdani hao si johanza sinu sifanyili wakati hiyo eke emnafaha valua sumani hajagwa nzu yanjo mjini kana ujisiwe na mnainu au wamezirwa jona wado mjise na mnainu shainu omjiunu wanji yando tiwa baradia ufaiswaji wo bwana harusi kwezi eke ngutimbuliwane mwana wazali sabuti ralo emfaume aralwa Angamona majesho dingoni. Ngamona majesho dingoni. Ewan kwa tim sisa won. Ewan kwa tim sisa won tidugos. Awaru kwa mti wala dozi ni namna ile bana. Almuradi mimi singa so waheuya wafanya ndo omjiula si ubaradhi omjiula ti wabaradhi aina wanu wana president bas omwe atojapo mhogo bya vundia zembafu hunu ya uboha ajapo mhogo wali ba homji wa mshukuri wa mro wa mzungu sawa wa mtinele jimbo la taifa abage watukufu ngamweshelezizo omji mtukufu wa fumbuni ya ukangamwedo wazi wa fumbuni kabatu subuta mwabiani sho wakomori ngwanongo nao pia ya uka
masikini Fumbuni, masikini omji raisi wa Hembajini, wandungu ambao omji wa Fumbuni ujatanga, wakomoringwa wanili yao Fatima Mzee Saidi Rahano wa Fumbuni, masikini omji wa Fumbuni, omji wa Ari, omji wa Mashuja, omji mawatwania, watu ujua unti pia wadailia emwana mshwa hao ya hizo mji ulasheo. Wallahi bilahi ke Fatima Mzee Saidi ya tu valorizo mji wa Fumbuni arumo walozine ose andie ne Komori ranele jishenzi hilo. Fatima Mzee Saidi wallahi ya valorizo mji wa hanyu ranele jishenzi hilo. Fumbuni nga mwendo wazi shandu kwa tu isheleke kamtu na Roma biani. Fumbuni nga mwone hona hii ni wastarabu wa Fumbuni, tijao ubo wa Fumbuni, ranzidi na dhamusi haba udoka vice president, wandungu ambao kairi Said Hassani ya hafa, wandungu ambao kairi marehemu Said Hassani kairo hafa anualuna muda ila idungu hamba fabatwini al-ardu khayran min dhahriha, kairo walo ombani mu ardu dirhanu walo udigujumu mweshebande shanti shanga muone hao na ibo wa Fumbuni. Wallahi tallahi gamlani hao bo wa Fumbuni, gamsijini hao bo wa Fumbuni, mwana mshwa hanyuko lo tojari ngwa Fungwe namna yo mdaze namna inuke takeli jasiha. Oh yeah etindo walo bonze etindo walo ndani shabasi basi bo wa Fumbuni bo ambajini bo mtate mwenza Irumbi ebala zilanda bora tukahamba ukanga mtate mwenza Irumbi kabaje badi unugyo mizinga namkai bade zentipi ya wabujeo ihonga bo andu alona mizinga ezentipi ya wabujeo ihonga bo andu waterrorize wao shabo wakama shujana mawatania wadhubu andu warenge waja wenji ho wazinga reli bela arshime dina wao pia wadungu ambagena mjeri la mwena mje waja wazinga rokamtina madzima fanya na mjomodo majili sinde majali koni mwede maketi da nyina ho bawonji banu haruma nyinyi banu nabo wani kwa mapesa wallahi ngabo wandu warililia amini ngabo wandu warililia amini au kamlibwa mapesa ni wenji ngemdu na renge msohafu ya tawaze and direct yabo ya renge msohafu yabo ya ureme pia yabo yale amini au kana uqsimu billahi al-ali al-azim e kana paroniki wa hata €1 ne wandu ri wanona ono wandu wazali no ilini dasi kabati ujo subuti yabo yafanyaza ngo yisi ka uqsim wallahi al-azim mbi atawaze anje msirini arenge msohafu yafanye direct yabo yambe ukana ngamlo amini soni mwa Mwenyezi Mungu ka wallahi tallahi wa billahi e kana paroniki wa €1 au santimu no wandu wazali no ni ranganya bwana yino kabati ujo subuti ya zambe ya wenyi wenchi kabati ujo subuti ya zambe abo ko wandu wali amini o monani o wazijua wali amini nana ukaza lenge hajoka wandu ma dangereux wandu walo maserio bana atuka muwani mfwa wa mfunguni abonge na mkontine komba yaho unafiki na mkontine komba yaho unafiki mtate mwenza Irumbi sikasina shababi mkombozi sikasina daula yaki sikasina komredi sikasina furokome sikasina jau nganyinaire tobari mwedezani sinzi wari mwedezani alafu wasangwa dugo uta bofa banu problem ulo ni ngotsore maunu emana sojore mahiri mwanama mtukufu ni amini yo shuja watwania amedi samana shewa docteur Salimu Aisa Abdallah aina kati yonere yandugo zinchi miujibiwa miumshukuria shaka tuanza nivumbuwe wanu makandida wanure makandida rwato makandida warirende naibo mwana Mamedi wanema na lelo na nirongo wa obanu shele babanu kabandu bari abo maudu hundangwa jamba huwa vumbuwa ebanu ofironga bachika utamndu banu tsena ya jafanyezi anza amadi wa shenzi wana mimi wontona ezintona mizinga ntona mali nisubutiyo tirongo wangejizo kati njo kana hazi arumenti yangu ekati njo aeroporo ya gelazimiyo
direngeze salle d'attente ngelazimio direngeze piste ngelazimio kemvuange nyao e envio ido coste direct rifanye ogari weka yao e envio nge jo jaikaze wandua bila nwe passerelle direct watidore mani mvuano upepo na hizo son tipi ngelazimio direngeze menje pia aeroporo mrado iwo na swafi hemenje ndezorongo ngelazimio direngeze tapi parce que mnatapinge mtiti wandunga hamangwa singani yao directeur amba kwa tipi mitsoba unyuli pa ya sada onaye president ba mitsoba unyuli pa ya sa fikiri kwa laska ujandregeze ska ujani wane aruma mami nane jo rengensi udamba president ba cha president do so bale urama vida daone hopo yede namna ntuko mdensi yangu wanensi inu hatu wanemana rejitwa fida kwa ndensi hatu emana leuriwa nao ndabaka ndensi hatu ndabora zali wa ndabora nshi abole nunsi na uchani one pare ya mafitse namna ile gebidio batwa dodani yabo gebidio batwa mapano gebidio ndio ambao bunguze yabo na nivurize maje shopari nyabo mna haramu to bala bombo la gari la sifanya control visit ya dabio yabo kubohele gari ile data ziume ngo bitanu bale ujedo ujona ngele bombo hilo shakuna kuna ubali ya gari ndo hafeda uno wala wana usumchuko bonde sawandu garjo vurize wao pare garjo hunda mapesa garjo hifadho hanati ngabajuka discipline wala na banje ngele gari unyudi daone ya hupu wajona ngele gari ugondo bya ambao hupu bale ngo ndo bonde sawandu alo hulapi yonga wana garibi na parembi na watu mwenje watu jao gari ile tufanya control technique alafu wale wafanye betamali ngamina mwana mazuki wangu fundi wangu mwikoni haja komori yabo wallahi hatavunzia mrombafu ende ile gari la libalo ni mzwani vala ina aba ukana fundi mronga ile gari bangilo namna problem wala mrumanga abale ile gari ende afanye control bala aenda ni kwa kirtasi amba ekamtu control ile gari hai bofu enda sa obai hai hoye mndu amini wala bala ile gari bala hala waya hekoli ya mndu bese una mbude basi wanda bale ende le gari ndo likausa basi litoro ile dale ende avunzi ende l'hôpitali ende yani kwa kirita samba dola dole prani na tiende ni basi ajanguro siwa swafi wanda la nduza ya katwabi bajam to au ruba la vunzi ya miramba faka ubahizo harakabe wa maori na hizo tipi ngamona au negligence amandi ngamona ule mevo manu olani kwele gari ya litunde katujoka ni gari la hubo hauli ndini ende afanya kiritasi muhimu ulibe mapesa basi bahola ba ende atoa mapesa ende ambaye dale deliprani watina kwa fanya radio watina kwa fanya analyze hamdi ambaye afanya accident gari lisambalia yunti aba lavunti ya miromba fu shabo ya tupa swashe itoma onada muinji andotsika ona mabala ila mafiti abonge yizo karna urengensi yatu ribuli ndo kusema mafiti namna ngarjo ifadho ananti mdujo bala gari ngondo mbio rahani namna lazimu ngarjo uziele gari rengele gari na chauffeur ndi afungo ngabo namna bokeke mdu abalele gari yambiyo yonsakana wikati domana woinge asanse parce que ya joto waro woinge preya jiwe mdu yabale ya daruba na garibi na parembi yabaleze mbio zinu abo wikati wae swahale we swafi swawe mjufumu yabakati mro bala gari parce que ngujojo wonde sawaru au ya jiwe yafe yabo yobo hale gari ya zilo atibale gari tena ngarjo jazema jesho mabareni aina jeshi ujoka hanza yambengu ni kwa mnari yali no ili mwoto jo filme au yandi amfitin au ya maregistre basi wakati yangu tuone mru olezi jo mhunda yode na mnari joka urengezenti hatu kozi watuko amange mimi rawa uri wanona au rawa urambanga si watima ifori be usoro wambie za kweli ifori be usoro riwabe usoro wambie za kweli amange hapo kozi watukufu tikanzani mjulizeni ya ukana ngamjoni jiburanzi enganyi radhi azalia rohena kabula banu tihale banu akamti radhi namniji mungani mwabieni elekali ululamu isona kanzani mwabieni ngamanzo azalia rohena kabula banu haukamti kamtu hanza kamlindo ni dele jawabu kwezi watukufu basi aina mndu wokonge yabo amanzo wandushenda basi amanzo ni wandushenda wanzi ukana ngaranzu ya rohena kabula alafu ni meni ndongo bana aina mndu woko hajomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azalia rohena kabula banu na nzihe yawe ukana rijohanza azalia rohena kabula kati ya mjomwabiani on intika u enregistre mu video ile na monitoa bi hamadesi yo capture écran haruma video ya kaenda kamsuona ndo kamadasi
hata ngukozele ditso le dzima linda la ditso ya tuka uone sashe wanruane wanzi haukango wanzo azalia rohe na kabula haina mndu wanzo azalia rohe na kabula na nifanye sini yabo motimbi linda runne tsanu ngamanzo wandushenda dushashi uambe ukawa juhanza azalia rohe na kabula bana ya rohe dingosi wandushenda banga wale abo wandu sita waisa wanzi yangu asungurejeza na bantu ngamanzo wandu aji basi wandu mengo mine banu amanzo wandushenda basi wanzi ukana wa juhanza azalia rohe wandu sita wabaki wandu wararu harumu watukufu walo banu wa juhanza azalia rohe wabaki wandu waili abo wandu mfukare do wanzi ha wabaki wandu waili wabaki mndu mzima basi ngamwambia ni ndongo Mwenyezi Mungu akaurongo haruma surati Yusuf hamba hindi hamba laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء إلى آخر الآية. إذا قصة زبيرة زيلا زوكا يمسومو وانروا رنجي دراسة. Ce qu'Égypte yata 2009 comme 2010 quand renge diplômé hangu basi wajawa ka handi saba 2011 Zainul Abidin au Tunisie uharenge juni yala mapesa alibala henda Arabie Saoudite kabwamba 50 millions juni yaranti batina yao ya tendeza tihale yabo Ali Abdullah Salih ho Yemeni wato kairenge mateka tihale yabo Muammar al-Qaddafi baada Saddam Hussein yede yanda ya trend tihale yabo Muhammad Hosni Mubarak wandu wao haina mndu haya decide baada yende ya lemewe ya hense mwana hai abonge usiku wa lelo azalido wanzu yafanye zeno hizo na ruombe Mwenyezi Mungu ike eza hunda Muammar al-Qaddafi eza hunda Zainul Abidin eza hunda Saddam Hussein eza hunda Ali Abdullah Salih eza hunda Umar al-Bashir eza hunda Hosni Mubarak gezi jo hunda Thumani muda utoa hali hauka haisango ya tumbe mpaka guhonti ya ukana e peplo pauvre ya hoa Komori wanuandu wa ukana watofagizani hanzaya na nyora nezetabiso abonge Mwenyezi Mungu yo ujwa ufanya makri mwanahe akajala hahe abonge abatika ujabani lelo nje ni meni nywandu shenda mlo banu haina mndu nabiye mndu ndaye ya uliliwa hauyafungiwa hauyatolewe mwana hazini hautona maji utona mwenje tika ujabani nje ni meni shimeji wangu mzee wangu mjomba wangu zuki wangu mtukufu Shuja mzee Shatwa Dahalani wando wandu watukufu wazalano watukufu wakayao kwa na ukiri udhalilifu au Mwenyezi Mungu ya mumbani hamba walaqad karramna bani adama mwanadamu woyiri Mungu mtukufu rimtukuza utina utukuziwa ni Mwenyezi Mungu njensi chiniwa ni padepidi ni mndu amadoi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanauni umbaya ntukuze ha nje ni sijini wani mfananoi ebana kamtora kwa kutofana naye ekamtumona weitida utoka hujate yani sijini woi sachomba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ha je tikisa ebana mparu mona famba ngwena mnaino namnabi za kweli nasigari endele mparu mona famba ngwena mnaino wasumani namnabi za kweli namnabi kweli mparu mona famba ngwe yanyuko hina mnaino exide costume ya bile beswala yitsuko kama zina uvundo na ndi nitiyo boko couleur nda ino costume ya zinza nutiyo boko couleur itaino couleur ya hembedu meino nde costume ya azali ya bile yao la ino koma zila genge na ino
costume ya tinzanu ya ha bana mashele yao sababu emakoshi ya imesema la mdo anza fanya kaba za mnazize emakoshi ya zali mdu fikiri ya justijo ama malomo ya ndini ya ndofu ndo costume couleur nzima ya zali ngene ya saya Gutofana noi Zikandiko jensi hatu jajairongwa ni wewe beswana wede mwanyanya mwene akamtoka ni tabia za kikanibali na mwene tabia madazino atele zitole de zimalibali yoda yako zao na mwene mnazito ulopande huno na mwene mnabali yoda yako zao ezo tabia dazo mparozona na rubia pana tabia madazino na mnani yamana damu ya paro tabia madazino wanugurongo gamtseho bure bana amtolo tsana zalo si aboyi ba he Tanzania zem njomba hanko kamtolo tabia madazini inda mana udungo urikakia ndani baba ya laure ko fia kaze asikini waiba he masikini soy aribanu wade waringe ma americain wanzo wajawa wanikele gashi ya oibe luna usufa jihad aliwane ma americain wanzo wajawa nikiwa ele gashi no ili wa wakuvre wa warenti yao abunge abo nyi wandu watukufu mlobanu mwanambi ya ukana ngamanzo azali alawe na muishie ndogo tazinu bana nyi wandu manzo azali alawe na muishie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaurungu arumu Qur'ani hamba ukana بسم الله الرحمن الرحيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذنون كم جواه ذنون إذ ذهب مغاضبا وقد يدكراجي أنا وتونغو فظن يفكير أن لن نقدر عليه يسو كما لباسي كما مسايدية فنادى في الظلمات بس يكورميز أرميلك زاوية يسا طمايا يا ديزيسبيري أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كباتين فومي كاتيدا ويوبوانا سيفان بنغوفو حقيقة ميتفانيا ناي فاستجبنا له وكاتي يو لكوجيبو ونجيناه rimsove mina laghammi mtoham wakadhalika nunjil mu'minin yede namna riko sove wandu wakweli abungira botika nzana ambe ukana na mtu hebo wakomranziro skwalelo mdorejeza la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin eyadunga abo hinto wa inna yunus lamina al-mursalin idh abqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم hamba engeti ndabu yaka mengono subhanallah hasbi Allah wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa engeti ndabu yaka urejezema qawlu yao falawla annahu kana min almusabbihin engeti ndabu yaka urejeza subhanallah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah hasbi Allah wa ni'mal wakil engeti ndabu yaka urejezema mnayo la labitha fi batunihi atojoka habaki harumwete hele ila yaumi yub'athun abunge kwezi watukufu ramali ramvu rizitoa rafikira ili asumanie dezahe basi sika umrejeni banosu kwa lelo bo watukufu bo wakomori ukana mtume sallallahu alaihi wasallam hakaurumia mvu akaurumia mali akaujitoa fidia shaharudi hakauomba dua na bake wandushenda banu wani ke promesse warengemia dosoni mwa Mwenyezi Mungu na wakomori banu ya ukaranziro usiku lelo abwe masihu yanu yohamba lailatul ithnain ranziro usiku lelo unu ngaribakiyo ne makaulu yanu bahi Mwenyezi Mungu ngujori jibu hanje maharaka bi idhnillah ngujorono se muujiza wa hahe ngabo duatainu inu yoshikomori do mruhamba ukana ilahi hewe mfomi wangu au ilahana ewe mfomi watu
inna min ibadika man baghaw wa tajabbaru alaina haruma siwaruma haho ngabo wandu waikayao waisa watumbu mpaka warende hawatakabarifu na wajabari usoni mwatu. Fa arina qudrataka alaihim, urone semi ujuza ya haho usoni mwa wanadamu waikayao, ngwari ulili yao, ngwari dharau yao, ngwari sijini yao, ngwari hibi yao, ngwari fungao. He Mwenyezi Mungu na muishie shikomori kama mtoto hambe namna hiyo. Ngabo waruma haruma si waruma wahaho ngabo wandu watakabari warirohi twano rifunga no ridara uno rihibia. Ekurone somujuza wahaho bo Mwenyezi Mungu. Fa arina qudrataka alaihim, urone se puissance yao. Wa anta al-hukmu al-adl, bawe wede mwenye hukumu mwadilifu. Kad khasamnahum ilayka, karimanona au hasiba buri ureje watawakkalna, jitawakalisha Mwenyezi Mungu fi kashfi madlamatina alayka. Heze ngozi wanao rodulumiwa. Allahumma ansurna, Mwenyezi Mungu rinusuru si wakomori. Warudda kaid min adh-dhalimin man dhalamana ila nahrihim, wangamizo wandu warangamizao. Allahumma alayka bidh-dhalimin, he Mwenyezi Mungu jokipe no wandu waridhulumiwa wandu Mwenyezi Mungu. Wa khudhuhum akhadha azizun muqtadir, warenge mrengo boko wujukaya kiasi ne duluma nezitabu wandu waroni sauzo. Gabodu yabili tayinu boko mdukala wahamba. Allahumma lakal hamdu kulluhu diqqatun wa jillatun alaniyati wa sirri. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت، ملكت فقخرت ولكت لا تغيب ولا تزول، قائما بنفسك سبحانك أنت الواحد الأحد في جلاله وقدس الخبير المتعال. بس يلما قول مهم ينصم دويان بابانو أنتلو سقال له اللهم منزل الكتاب او من يوسيساي قرآني ومجري السحاب وين ساوزين يورا وزيد بلاس وفانيو يزوانزاو hazima al-ahzab, wede mwenye ushinda e parti ya CRC ze parti no alona mvune majeshi ontipi. Mwenyezi Mungu tidi ashinda Mbaraka ingawa yakana jeshi puissance ya mada, tidi ashinda Gaddafi ingawa yakana jeshi puissance ya mada, tidi ashinda Saddam, tidi ashinda wa ontipi. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab hazima al-ahzab shadid al-iqab sari' al-hisab. Allahumma ahsi sihrata awanhum adada, Mwenyezi Mungu naangamize asumani azali no wantu wa mangaria warendo zenai no wantu wa msaidi yao yofanya malalao yoangamize nti ya hatu no lazo wa komori edu hata yo basinga mumdengo ni miadi ya ukana esedu wazinu uramba rido samba usoni mwe adui au usoni mwe dhalimu bahinga mjo uona ndatambe gula uzo wallahi hinga mjo uona dua ya mwiso dohamba Allahumma anta hasbi, Mwenyezi Mungu wede mwinyi waikaya wede uone sinhunda au fi man dhalamani wede ujon libia, wa anta hasbi fi man adani wede ujon libia harumo wandu wani mudio, wa anta hasbi fi man khadhalani wede ujo amuni ko dossier ya himdu wako handalilisha hanitauhar hanangamiza. Fa hasbi Allah wa ni'mal wakil, ganzo dossier ya haturiri Mwenyezi Mungu timabia dukakabati fundi komori ujosubitia ambe ukana Mwenyezi Mungu naangamizo warangamizao nguya livendo wandu walona irumbi nasi pia watoto ngwamia ndo namna hino nguna angamizo warihibia au wariulili au warifungia au inguvumbu azali hapo mjo kazali ngondo nai ngema namtombeza kulinda njamba azali tamba nguna angamizo warangamizao nguna dhulumu waridhulumu yo ngabo fundi ujosubitia ambe dio namna hiyo. Allahumma dhribu dhalimina bidhalimin, kabatu ujosubitia yambe au kapia ngwari yao azali shabo hutuba ibadallah ittaqullah mda Mwenyezi Mungu da Mwenyezi Mungu da namna mdo ambaye ittaqu ghazali namdori azali yake ajana mumlikaza mikro ya somesi ya swali ya Mwenyezi swala imana mtoro ambaye namna rukana ittaqu Uthman Ghazali ittaqullah ngena mmobedu yakana Mwenyezi Mungu naangamize oangamiza wenzi hatu oangamiza wana hatu oahibi yao nti hatu emana ritona la pitali ritona msomo ritona hoteli ritona terre ritona ezihazilukane zemali zatu zihibwa ni watu genari wambeze duazinu mjemmone Allah billahi kam mweze duazinu maruzqa ad-du'a lam yahrim al-ijaba kam mweze dua ni adabu ya dua mbao sobo masihu mtawaza bahinga mjo uone kam Mwenyezi Mungu atoto mfanya muujiza ya ufanya Muammar al-Qaddafi wa yakanzani ke Saifuddin
yaufanyia yaufanyia Husni Mubarak ya kanzani ke Jamali Mubarak, yaufanyia Saddam ya kanzani yani kwa yaufanyia Ali Abdullah Salih, yaufanyia wao pia wafariki periodi nzima yomba printemps arabe Arabi al-Arabi. Mwenyezi Mungu ajaliwa na haramu wale ni mtu afanya mahamingo miraru na mahamingo minaru mwezi. Mwenyezi Mungu wende wafanya vote ni mrajini ka 99%, basi Mwenyezi Mungu akaujaya watubise wonsi. Dewa wakana majeshi, wakana akili, majeshi ya hawani, majeshi ya bonti, majeshi ya barini, l'armée de l'air, l'armée maritime, la izo zontipe. Mwenyezi Mungu hatuwarenga facilement. Hatuwarenga facilement. Yode mana nakaujani meni banule leo kana. Eka kweli ngani na hamu, ya anza fumani azalia lao. Ritoweze maliza hatu, ritoweze mbuza hatu, rijitowa fidia. Ukana vanu mdungule mewa, vanu mdungule na rugozi nji. Shanga mwanao, majanvile lo hajangwa mwa. Ayi wabenge, vanu kwa nsofati ya tifanya hazi ya soma. Ewa mana utofanya zinti, na kukuta soma hito. Ngabo wandu wenji wa soma wajua sharia. Nti hatuka kabati mdu. Timabia dukana ekemdazi na mnainu vanu. Kabati mdu jote mdu mshahi, ujona nane mdu mshahi paka fati huu ya towe kirtasi. Izo deza mbakisha ni hawa. Eni wantu ya mba ubule lo, na dobi ya kirtasi wakana bofati. Wanti yanza nende maze leo. Lelo utende ba mi tuanza ntelene de abo tuanza njeni rumi yamba biyo lelo zeli zambakisha ni bana watu la decision ya ukana mtu atuona nene mtu mshahe au ne mtu mahe pakafati huo ende yaone au pakafati huo atende ya violence zeli zambakisha ni comportement mlo nimo amuga basikanta na behindi kama mbo zedu wazin ikayao unum somo inude Qur'ani di arusome sazinu ya uka Yunus alayhi salam handa haliwani tehele basi hatoka juma subhanallah وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين بس إندي يقهم بوكانا هرم سورة الصف وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فسهم فكان من المدخلين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين جسد بيك جوما وتوفان تسبيحي لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون هاتوجكها لمباني هواتا بس هيك كرتو فاني تسبيح كرتو استغفر كرتو حسبي الله نعم الوكيل كارجو باكي او هانيواني ها هو شنزي وان هاتا انتكيام يا بيلي دو هامبا هايدو عيون يوكانا وذنون اذ ذهب مغاضبا ينو اي قران وذنون اذ ذهب مغاضبا ويهرم سوره الانبياء فظن ان لن نقدر عليه يذنون عندها تحت كراج عندها ما بلا باس azalaisa no moana banubasi akaufikiri kama la basi karanaka ushindo msove fadhanna ende hata akaenda zaina utungu na deception fadhanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka kabati mfaumekati la subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu ashimintina kwa dwali Mwenyezi Mungu yopisangu jofanya hizo yanzao basi ambaye ndi fastajabna lahu wa najainahu min al-gham wakadhalika nunji almu'minin inde namna riko rimtoweze hamuna hizo pia ngabo aya wakati ya isoma Dr. Almarhum Mursi mtoshindwa ni matozi aya hiyo akausomesa ukana wajipanga kweli wajewa mtimbeni nayo alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lahum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وكابنغ وجوارين ناي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لهم ووال سواجipanga wajua mndeni nai seno wanya nyazana mtio wajipanga warengenzi ya 2030 bwanzwani wabo basi mlalo nono basi hamba hindi inna an-nas qad jama'u fakhshawhum ana ruwezer wangari nantone dinangari serse baba la basi edunga hapo hindi wairo ubeiti huo وزيدي قال لهم الناس ان الناس جمعوا فاخشوهم فزادهم ايمانا وزيد ايماني وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا فسرابوا risali hizo dossier ya to binguni Mwenyezi Mungu asumana zalari huwa harifungu harihibia haridharau engo mdensi aritimizi فانقلبوا بنعمه من الله وفضل شila shari wa shibalia zambano wazaze khairi karibu shari maidi Mwenyezi Mungu ashika usakhiri shiri waswili hawangamiza fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlan lam yamsasuhum su'an wattaba'u ridwan Allah nge namrejeo ha Mwenyezi Mungu randilo siku lelo mtukufu Muhammad ibn Haliba renge edwainuri some basi biidhnillahi mkini Mwenyezi Mungu yarijibulie selon et confiance mjokani yo
weka na zimshindao ngari jo hundana na surprise wengine mnike miadi yobo watukufu ya ukana nari zingarele kalima linu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazali wa mamahu na wake wandu yabo nge miadi ya ukana haina mdugo jomba hasbunallahu wa ni'mal wakil Mwenyezi Mungu do ujori jibulia yede ujori dibilia hiyo wa misiri waelewa maana no wasoma wallahi kimwambia mtu hasbunallahu ni kairenge mtu arimwa badiri na hitima rani kwambia mtu mna hasbi Allah wa ni'mal wakil fiku wallahi ngabo wandu ambena mnayo wandu wao ngabo mdiadhulumiwa habala gari timwambia ni yoka ngabo jeshi ya prison ya Egypt ya do torture wandu ha torture wandu hata hajano mewa ende yake generali hamba ntino no sava yonlonio haukaka usubuto nda bahanu haukajwa ukana wandu ya waadhibu pia watolana zila hina usiku wa jompa sangwa jomu wayafu basi hamba na mundu ntiba mitatizo ya hunu prison kedwa mana hunu ato torture wandu hata basi wakati ajafungula na zila pia sami hilo hata wenda bakondani Allah ya roha wakagari la bala zuma za beto bwana wala balela zuma zila zuka uroha mwele benizi mrungu hendare mana na mndre zuma zila zimrungu pia tondo iyo ndi hasbi Allah wa ni'mal wakil iyo de le kalima boko Allah kamru hanedo anai halamba ilo mndu nambia mndu kauni samia uya beze rejes basinga mummeyoni nga nyipre rantile masihu ya lelo yanu rikenele kalima lino muhano anyi haukana ritowa zemali ngari wanao reze fikira reze mali reze strategy pia ngasinizo shaba sanga rikaure na rejo ha Mwenyezi Mungu ritahe maghfira astaghfirullah riombe Mwenyezi Mungu hasbi Allah wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazali nari sindishie Mwenyezi Mungu na wake wandu shenda abo wanambia ya ukana wallahi bo fakhari rantile masihu ya lelo ngarengole kalima hilo lambiezo kamina hamu wananyaswa ulwa wafu wababa tunatomba tukaba waliswa sumu ngabo enda watortiro mo pirizo hata basi wananyaswa tolo mhazini wanazichana warengo wasungufirwa wasa warendwa wamezi basi semalizi hibwa kabati la pitali kabati likoli kabati chao hali mndu akaupashende ya trete wo mndu lona wade mziro abasa kabata tanongo ngeti mdeje ni banu kwezi watukufu ho tukufu hanyu njeni mmeni banu inu message muhimu ni mwambie ni ukana wa ulaba wakati tunapaka na nzuri towe yazale asumani bure hanyu aja una utetezi banu mimi mema ndo banu ikabidi leader sejo anama shemana ndo banu aina katira vira usiku waishia mabuhu na mavushe na majamvi na majifiri na marindi olarungu wapo asubuhi olarungu wapo mtana olarungu wapo jioni olarungu wapo magharibi olarungu wapo masihu wanakutsomba abantu kweli wanu waisa washindwa jau kabla karja shindwa kwa sarumwe bwana anga mwambioni bwa komori wallahi nga sarumwe bwana wakati na johisa tome ukana ntina mro abasa na ntoba kumsirini ndo mbadi mabasi akunja John fanye direct bana tujola sabasi ndo mba Mwenyezi Mungu kantina watu shabani bana ndo banu gara tuje rengezenti hatu dabulona confiance ukada zalie ngujunda za bajiri retari parce que retari yenu c'était normal au kabaka wenji wanafiki waka wenji watu subiria ikaula zimuri subiri hise nyongo ne bwana ino ngamu imagine kama urendera rengenti hatu amvyenga nzo ikenti rundi bala ngabo mwenje utiyo hauri undi pisting ngio na define so tipi amjaba amvyene tije mabanga fanyo pistirant ngabo mvua ngabo jaw kabatu jamfi ngebidi amvyo jkenti itowe ende nitapia uswe pasarele ende ya coste karibu wandwa doro hawo njia hula directe wati na ukiamvyo ende ya kenti au large halafu ndo dore mwana mvua na upepo na zile babu zavali zizile wene zembi yo na upepo ifo yamvyo rifanye namna boko ngejojo ukanti itengele jikazele shishio wandwa rosheba la directe mango yele izopi yanga mzifikiri bi idhnillah alkarim ekati yanta jerfanya ayenge jola mapesa ezevali bagage wandu wale mewa ulango nzo yafakuwe izungu sa hata linda bakuta wahi warenga ngebidio mbre hime ya doni bagage ya tsaile isange jao uranzi hule rimendro ritivundiezi uno kanga nzo fakuwe ula heya bale ya hime nyehe ya miziwa mnaindiri mtiti amamna shambrera ezongo izoke mauduri hundu yanti hatu mwanama ujuka rais haunge wazira unge jao chao hachamba bufakha hariuti fanye chao mjoba inamwambia nyala pa ya sai yamwambia kentini ya head ntini hangu na mina ntini ya hena mi inu hangu naye bane bana najitoa fidia nabokana tijoka ndenti ya hangu shezen tizindo ajimi hamba Allahumma ansur almuslimina wa aizal muslimina wa dhilla shirka au ansur kullu madhlum shay'un ngamipreni fi sababu ndenti ya hangu
ngami tayari ni teda myangu, ngami tayari ni fungwa, ngami tayari ni libela manda, ngami tayari ni lapizwa sababu denti yangu na watata yangu na baba yangu na wana manu wanzani wangu inde banu lwebano engatinde yo ntojoba kiunu kana no ngami farata alhamdulillah ngamuromba irutili ngamuromba majitino ngamuromba majitiele ngamuromba gariti pashia ngamunomba tele ngafanya ino bazaru kuni sanga mzatu ebana ngamjenji paso shiso njendo lapizwa bure na warisaba kantoranti hafa wa jona wa sha ntina ujua uli waza kwa ila de hangu na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati akauroha Makkah al-Mukarrama akaneha mweda hivi kutsonga leban ko linga mrohe mala nazalo ni wanza wa babangu na wazaza hangu aba inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la rad enda bango joreje bahima ngunga mrengo yapo yakana ngamjoreje komori na mimi twanza ni reje komori nenda baki ikona umitame huli basi amuro ni basi eketisi komori ngamjolea na mala njukanza nenda akanja uwa mrunja hibi ya mrunja fira mrunja njatolo mumru tika urongo za madhalimu yakana tijao amdogo zoma jeshi na bikana emana mdo na tobia mbindi emana mambo mode msomo uhifadhi yenti uprotege yenti yatu mdo ndo watu na mdo na muhiba dhahabu na ufirwana nyanyi na uhiba mituzi ezi ndizo mala usoma msomo uprotege yenti yatu msomo uprotege zemali zatu msomo uprotege majumba yatu msomo uprotege wanati wa Komori alafu mdo ndo ambaga mfirwa uyono no patwa mode mo wanyanyi ezi la tobia nazi mazirenda mbeni ezi la tobia nazi mazirenda ikoni ezi la tobia nazi mazirenda bahani ezi la tobia nazi mazirenda dahubini Medina izode mani anasubiti na jitoa bana naambia maulama ebani maulama emana mto subiti mwambadi wakana Mwenyezi Mungu angabizwa ndo ngamizao nti hatu asuma na azali kutasoma hutubu asuma na azali ubidi ufanye chao nyide mwaka ubidi wakata asuma ni azali ya mjila no misirini msubuti mtaweze hutuba za dhulma za ukhalifu miadi na liwatu na ulevina yususon tipi kam tusubuti mazamba shabu ngamba ittaqullah ora Mwenyezi Mungu ndo hambe za kweli wa qulil haqqu min rabbika faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mwambie ukana banuka nyama dazila na mwambiani amade hawara miswiri enda yakanti armwa jardin ya tounda ndo zambia mtu mshahe ya tingo magalia ba mtu mshati ngo magalia ya tuba matul haga unabia mbandrongo ijo njibi ulu haga irayahni farahni ibana hawara kotina kalima jemala una ngwazona be basa fanya chao yinde amade namna suma nazali aliyo ibana winga mwambie je bana ibana azali ukana nsino kutina ndo kwafanya ibana ngo churambie je ni mwambie je bana basi hatoishia hawara waondoa jiwa ili walo dingoni hula wa hadisi yo yaishia mwanamume mndoaji ngwambo anta min ghayraka ad-dunya malahash ta'am basi wewe atengeza mbabi jai yashia anta min ghayraka ad-dunya malahash ta'am hatengele yangu ambie hawara heba kana watina we dunia inuke tina ladha merci shukran fahimdu mshe yede amna wa Komori un jeune en emploi merci azali un jeune en emploi andi sorejes enga mambo jetse na rumwe mandavili bo kabati emploi kabati ndowenjo wafuma warije arije dingoni sana ishi hawara انت من غيرك زي البحر بلا سمك arije ngwambie hawara banwe we watinawe hama bahari tonafi yekena ukana ladha bahimdu mshe basi de emergence à l'horizon 2030 si sira mineza fikira à l'horizon 2030 kanyamare mnashonga wa hawara ngo uchi mnyanya ijai mwambie bado de ngwambie azali ngo za emergence ne makauli yani ijai mwambie ali bahimale bamazi obezamba singara mineza fikira za emergence à l'horizon 2030 si singara minio un jeune en emploi si singara minio we duko we ngotela triche makauli yo jana we atanto mine kwani yeye aparo yao na bahani shabani atuambilo abala jangu mwambieni wanu haje mna oui ya wara hangu we fiansa hangu yana makaulu me maswafi anambia kamimi hama bahari tona fia kenti yapo dunia inungio na nyongo kaminti duniani yode namna ya doda wala la jao yo kaza yishilie we yakantar mwe ba wambia hawara heva tingelia rudio mwambia yishilie fora mwambia hawara humna kalima bagunjo mwambia gudo tamna mwambia humna kalima bagunjo yishia mwambia ba ntizinga manyaba ntina makauli hamba yode namna asumani yaliyo abungia butika butete mwambia ni banu yokana makaulunda yanu na muyarenge hasbi Allah wa ni'mal wakeel ala Uthman Ghazali wa man awanahu aw wa man ma'ahu hasbi Allah na mwishiendo hasbi Allah wa ni'mal wakeel na mrejezema kauli au haina mtu wishilio bana mjamwone ke Mwenyezi Mungu atojore ilifanya muujiza banu haraka banu biidhnillah mrudi mdu hamba Allahumma munzila alkitab ewe mwenye usisi Qur'ani wa mujiri ya sahabi mayingune zenyora izo pia uzende sao batina beto batina poto hazima alahzab yode mwenye ushinde ze parti pia wode washinde le jeshi la Saddam washinde le jeshi la Gaddafi washinde le jeshi la Hassan al-Bashir lahu bin Sudani washinde le jeshi la Ali Abdullah Salih wa Yemen washinde le jeshi la Gaddafi Libya washinde le jeshi la Mubarak wa Egypt washinde le
jeshi la Zainul Abidin ho Tunisi. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab shadid al-iqab. Wapini se ufanye namna boko omwangamio wa thumana azali ukejwa Firauna ngamjua uko wandu wenjwa na babo faha ikemparisa azali wala mtimu akhari namfanya hatari mmone jauhe matu mtiwe azali namfanya ritso mmona jao njwa ntarendera mmone rimutsese maliza hatu basi namdojua ya ukana wa makaru makran azali ngufikiru kana halele sangu nikwe mwanahe ngufirika Mwenyezi Mungu katuona wallahu khairul makirin. Mwenyezi Mungu mwenye makri ngujo mwanesi namtulilie bangali jo uonandu yabonga nyipre namnike miadibanu ya ukana hasbi Allah wa ni'mal wakil ala Uthman Ghazali wa man ma'ahu. He Mwenyezi Mungu urijuli ndazi ya Uthman Ghazali daino wandu wa msaidia wanzu arangamizi yode ya mwado ya bili Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab shadid al-iqab sari' al-hisab. Fanya upesi uhukumu Uthman Ghazali wo ibo Mwenyezi Mungu namni shahidi zebane kenga nyipre au banu nyi wandu bokodo mambo basi ngamona ngarumia umvu ngarumia mali ngarumia fikira ngamjoba ntirongo leo tikada mina mtu amebana odo neze kufuru wamba so habari za komwe sabaga mziwono ngamzijuo ngamziwono ndro inamna ntomola umana nibala ngamrombe si wanga mlapizi wanga mwabwa mipede kama mwabwa mimle ngamziwono ndro ngamishia ndro izo na baba Allah ira ngamziwono ndro ngamono ndro tena bali milo vesho habari za komori eze video za hangu na ngamjoko wenchi wale bana ngwatsuko na pizza mfana na cha ubwitsi la mathi mleva mathi la mndawo uta wali nanile amono ndro namna lapizi wao shanti na udasa au kwa wandu wazaliwa wao ni watahao wallahi bila igabo mro hao ya town karibu nao uswafi watina habari wewe mtelefonia na wewe ya mtelefonia hafungu na mrehemu yamwambia washile bani usia ikoni ila haina kati fakhama talaqid al-imam mbaba mlezi heza wadhuri ngantumsisa botasi haina kati wanzo onere wangamtumlaza bonti haina kati majamvi na maviko na mavushi wa jaban wahanya ngamtwea biati wa bahayo jamsindano inde maneno usiku nifanywe direct ngamazori juhe botasi maviho arongoa ndo azali amavushi ajarongoa marindi arongoa wala chaucho no wama si umitobira nele gari la ménage yabo mitobira nele camion la ménage yabo ni be yabo ni wabaheyo pia jamsindano wanashenzi wanafidia wa indemani wahelelea raile zenfiyange zijao raile rohongi yobanu bahimtsifiri kana balantsu waneze koma peringa mzionondro amzionondro damnan lapizi wao ina mnani dezi wao awa mfira jami mfira awe mlevi awe bwitsi ami mimshenzi aina mtakanza wabe na mwambe wando shanga mtokana maviho na mavushe na maridi ngamtoto abantu mfanye direct banu ni vurize ya mtiba pale yaba ina mndu yaswani twashahura ewono iyo ya balelo ya Sumani ewone le foto la Sumani lelo washila Sumani mapebe banlelo ele dîner la nyumeni lelo mapebe emna haramu ina mbu wankali atambuwa ya ndofu inumbuwa indini ino ngaparo ona mkomori akane mbuwa ino shinde shasha shahada basi de shashi konto malani banu bwa komori atemna dito tiburi atuka wone sashe na mona dito hamfunyo atambuwa ngoni baba yo mndu bangu wachao awurige mnaso pale ubangu wachao au temna shawanza ikenga wena shashantsa chamesoni chosa banu mumona ukamtuona aduja mabe yo photocopy kwatila hey ane baki bando utoshire ngatena shiyazizo muoni ho yambe yatwana yatonze ezi tabia nini zino inu fahavalu linu tabia zaki sakalava inu tabia zaki tandui atemna ditongo woti buri atuka wona ula waru mesashe inde de la ditwa atuka wona sashe atoka na bani mna ndinge bano inu besede usiku ala utubwele ditwele zima keka ono bona ba ditwa zima tailo bahinge tukufana na ila usiku ya jitesa chani cha ezu tobenda zibisino aruma mndu urongo aruma video ngwezi tweshasha ko marumoni mndu ahula wasuja ukaye ezitobia ndazi bisino ndukari chaparo zona bahanu sinu bo namtolo tsi habanu na zalo si Allah zin min chaparo zona bahanu wachile no iwana gorongo kamera yuhimili namwane nametobia madazi namwane chenu za hangu izo kweli bala minga kaujua ukaya bala
ya présidence ya Union africaine Wanga mshauri na muone yaitoe saya haya na muone haya heziza atile ashile ashila he ya magalero Mdo ubunguha mwenefu sakalavu tabia za kisakalavu tabia za kitandui wanedo ni kwa midai undo mdai ya bidiani kiwa anani ba wadungo mnike midai ali wana ni kwa mdai undo mdai ya bidiani kiwa mkababa ha nani elewa tukada kwa ni kwa mdai wale waregele daba ni kwa mdai daba chichamfu udai na mureba taiba futa mwambie kana gada ndera mvazi amafahari namna ilabo na mureba taiba futa mumsonye ya tovamba ngo usiku yano kama no imana damu ya vangu dani costume ya tinta ndo koge tukufana ya mbeni ebanyido na hizo costume za ngena costume ya tinta ya biletio gaga madwa hii de costume ino ngena costume ya tinta ni tsoyo amade couleur inu nda ilambe ya bakaratun safura ufaqi'u lawnuha tusiru nadir bedu mi atinzano atila hey bere costume ya bile inu nana beseba niyo ngetsukonu kama ti costume ya heyunu washide enda sonyomba costume bamba kwa kibinadamu usiku wone kwa banadamu vambangu na makoshara bamdu firi mrala wafanye kwa basamnazi amndoni ba dunga nana des amana mshwa kuyamba ezanyunyima méchant. Mais ils sont très méchants. On doit donc dunga nana zandi no faida una kutumika na bomton bwasuma ngamba ngo faida baba ngo ngori posho bana shabana kartusubiti urongo bwasuma utiva hiyo lelo ndo ulibando ni muko ro baba nweze ngo ufanya bana ngori patwa ibwenti atu bana bandi lelo ni mazasi babunda bwasuma bana ngo rono haya bwasuma ili nva udali bidi nufa yao washide tsamba ngo kibinadamu uva bwasuma ni usiku kana usiku unaleshe twani uvae nguo ya kibinadamu ivalao ni mwanadamu bwasumani bwasuma udhalilisha nti bwasumani upenti sheo bwasuma chana mdete chebata alafu wafumbuni dizona mwabiani ngamwedo wazi ngamwone hao ukanganyi wa pala bo wafumbuni ke kweli banu mdaze namna inu basi wazadi wafumbuni ngamwedo na hii ngamwone hona ibu wazadi wafumbuni Tijao bwazadi wafumbuni ha tijao ngamdona hii kamjaona mdia mabia ngamwabio ni banu bami umanzani bo wafumbuni bo baba wafumbuni bo wazadi wafumbuni na dabo kara hataba sakabata fanywa baba la manifestation la ukakwele fumbuni mwanamshe mfumbuni watwani ya shujaa wa hekomori nguzingarwa yabo ha basi mtoda zena mna ino tijao kwezi wange na mdaze ni majeshi wa Komori Tanzania mwambieni ya ukana ebanu mla usoma ufiraji ebanu Komori kabati ofisiye ebanu mtukanda masome mdo viole o atata hanyu no baba hanyu no anana sho hanyu ebanu zintobyanda ebanu kabati mdo amba ukana basi mla usoma mdo hiba mituzi na dziwa na dhahabu yao atata hanyu no anana sho hanyu sabwe majeshi wa Komori halafu ngoja uishie wanawazina wado ambango wafanye confiance mahakama sabo wezi omeki ya moroni washila ho wezi omeki wa moroni ebanu kabo mdulo yabo ulo na mdo wazi omeki o anaomeki wasa wafupi aizodunwa o andu omeki wafuhadunwa omeki wa hara ulibe dhahabu ya wandu nabo warenge miadi ukangwa iliba o wanzi ya mabarua abasahari wanzo watowe mnari alimshashi he mana mrumsha Ahmed Abdoulatif Homde he mwaza Ahmed Abdoulatif Homde kwambie mrumaha huka etide yarenge dhahabu shaibidi yasinye dhahabu yende ya hula Dubai kwe munyi he mrumme wa Farida Mwalimu na mzaza Farida Mwalimu homorone wode yarenge plasi ya Laila
Farida Mwalimu ngwanzo uhundwaneza hundwa Nazira na Laila banoika Laila na Nazira wafungulwa kwa jahi kwa jafungwa wa hafapirizo. Wallahi bilahi ngeka sina maislamu kena ulazimu wadzihwa pake dhahabu ya wandu neze mali za wandu zilibwa. Mwanashe wangu munibu hamba o wakati wa udeplace rifanye hijri richawe dhalimu alladhina ukhriju min diyarihim watina ubenza uja shasisi ngarijo ureje ijeri twahirishensi ya hatu. Wallahi bilahi ni wenji mloko mori yabo kejabidi mdzihwa ho wizi hema lene mlo nayo kamfu. Wallahi haumdzihwa mwede mwaona nene adabu ya Mwenyezi Mungu amtohamba ukana masikini. Waqalu law kunna nasma'u au naqilu masikini gari kaucha izora kambilo ma kunna fi aswabi sa'ir. Ni majeshi mbirili yao ele daba hilo ele wizi hilo. Wallahi kena baondongo banu nlomhara ukanga mjokata mbeza kweli. Emine kana muomi maje ne ufami maje. Shalelo omji wa ikoni unisi mji. Pia ina mwana wanti ilazimu yake na maji yake na mwenje yake na msomo yake na lapitali yake na uno ezendongo za kibinadamu yake nizo. Shakena ukirike basi sojari juhe. Karida zabanu basi nga mumlabi yoneke walo mdu jona na nemdu mshahe masihu rafati huya jatwa kirtasi. Ngujobe hando ajado ishidi wakana wala la nemdu mshe. Ezabari kaula la naira hane jatende na lauza mimi. Ezabari kaula la naira janika kirtasi. Zodeze twabia majibalia. Abunge yabo haina mdulo banu Islamu. Uro Mwenyezi Mungu ngamumwambiyoneza ngo zinlo ngamjo hundana na muujiza banu. Rantide masihu ya lelo ngamummeyoni haina kutoka urongo wabanu yambe masihu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ala Uthman Ghazali wa man ma'ahu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil ala Uthman Ghazali wa man ma'ahu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Awedo si hanyu mihezo binguni ya bilihindi. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab shadid al-inqab sari' al-hisab. Ewe mwenye usise Qur'ani uende seze mbinguni zenye razonti pia kuna ushindani ya sumani. Wede mwenye ushinda hazim al-ahzab wede washinda haina parti haina mlisoka yonte. Hazim al-ahzab shadid al-inqab sari' al-hisab. Ngamjo wono muujiza wa Mwenyezi Mungu. Mwambie ukana Allahumma hewa mfami wangu wewe inna Uthmani Ghazali wa mamahu baghaw alaina warangamiza waridharau warisijini wa dhalamna fa arina ajaib qudrataka alaihim urone se puissance ya hao. Mwenyezi Mungu ya Uthmani Ghazali harumia zemvuza usoni mwatu kurumie za hoba usoni mwaheba ryangamia dobi ulo pre yabo yambeze duwa hizo lelo ngamumnikoni sundaru Mwenyezi Mungu ngojori jibundo au kanyi wandu madhulumiwa na dua ul madhlumu la yuraddu. Ramali ramvura fikira ngarizi rumi ya ono iliriri kombo wensi hatu. Si wenchi rilo bandirongo wao, si wanduru ndomba indurili, si wanduru ndomba jiriele, si wanduru ndomba nurilala, si wanduru ndomba lapitali zirangalia, shainu hamu, shini rumbi, shaheze famiza hatu, no wanzani watu na izo zontipia. Emeni ya idanguha, rilili mlili, sharika ndomba indurwa hila nyinyi kamjaka uhunda. Kartu hanza utoka utohambe nguju ya mfanyeni baza, emana lelo mjuwa umozina no zine zenyi kumbi. Bainge lelo ngabo mzali tuo ya pashagari lelo ya jitswa wenda o mashuhulini akukamba ati jokati fariko garini lazila fudifara ngwamba wallahi Allah ele garina pashia lelo tsondo fubama wo mndu mshede ya mndu wallahi Allah rasubitini mtinani banu mwishezo ja parisi wa menda ulo hafu hamba onwa nkona ya kan kwa tuyela eza hawe mndu ya tungale poda nezenyi lezinu ne mafu amjokana mndu yi asitiro ummaun eze deodora nezenyi lezaho wafune le poda linu. Banenge tulifanya commerce ngeti dabo kana ngotoka ujiona mangu saidiyo etazwiri etrisheri bese mndu atujofanya hindi ya poda tufu mndugu pasho gari ngwanzo ya posha itwa shilatse asibabu vushebi kabati maji kabati ventilateur kabati on quoi tuer là ndo maji ntiti loko pani mvua kejanya wangamize maji chao chao. Mese ngo yela kibushu ngo yezimba bisa makapo basi wotho waenda za umru atambua basa tawenza wasa kwa tubala levi hobo ne makirita si bala wala wauzungulia ngo nkona iko kabati maji waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy. Abange ngamjodo hambaga mimkaidi shayode risala na kaujani meni banulelo uka enganyi prewando hukana baraka randide masihu ya leo yanu rambe لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومنيزي Mungu risami astaghfirullah lilmu'minina والمؤمنات مغفرة. حسبي الله ونعم الوكيل على عثمان Ghazali.
ezedu izori kenizo Allahumma munzila alkitabu wa mujri as-sahabi hazim al-ahzab shadid al-iqab sana al-hisab Mwenyezi Mungu nabutule masahiri azalia yafanya daino wa karibu mahe rekafanya masahiri ya ulisa wandu ya unusa wandu ya uvaza wandu ya uyadziha Mwenyezi Mungu nayabutulu namnambie yabo wakati la nikupe nijokana izo ngona zamba banu kabo wandu wanangamia de usoni mwa Mwenyezi Mungu banu ya ukema siku ya lelo ranzide masiku ya lelo hunda nsonda roban mkini Mwenyezi Mungu yaridize hanjema ya uka rambo asumani azali ahundwani ajali aremani crise cardiaque afanya aksida hafu au mramu wa hafu au mramu lisasu aina ndongo za ukazi mhunde ile wako muri wafurahidi ngosi na muombe Mwenyezi Mungu yaronese muujiza wa hahe asibabu dele fajirilinu dele kafirilinu dele dhalimudinu mwana wazali malaba ambao ngena haki afanya hazi wallahi ngerikana mahakama mwana azali bidike ngepirizo haukawo mingoni mwa wandu wa rotenti yo hawiti daina mzazahe na mbaba hahe wawa wandu wafu wahibia wandu enge haono lukumani habangondo ya uwe mndu kaja mzia yabo uwo mndu boko kaja assiste ya zia haruma person en danger endo bi ulo pre yabo ya ombeze di wanezino muishi ya ukana dhanun wakati ya hisa toma yala waya décourager yenda za heno utungu ne découragement ba Mwenyezi Mungu amba no uti décourage zifir kana karna uhuranti wadhannuna idhahaba mughadiban fadhanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu Mwenyezi Mungu amjibu wanajainahu min al-ghammi rimtoa haruma eze susi neze problemu neze tambu ya kanizo wakadhalika nunjil mu'inde namna riko sove wandu abangena rejeo ha Mwenyezi Mungu namnike miadibanu wandu shenda ya ukana randide masihu ya lelo haina mndungu tuambie mndu ya mjuao ya ukana mjuhe be masihu haruma sasi taza masihu wallahi Mwenyezi Mungu usi haruma wingu dunia ya dozi sa ukana ngabo ulona bezo ndogo ni mnike ngabo ya dhulumi wani mnusuru na Mwenyezi Mungu nguonondo dhulumi wao hamba izati wa jalalati la ansurannahum ba'da hin wala ba'da hin utinama le utinamvu ya tambe na lawe na mjuheri wombeze duazinu wallahi kam Mwenyezi Mungu atojori jibu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ekewa rumangu anu sababu wallahi ngamjuwajibu bana nganganyine baba na propose solution ndo ewe wokutunanza ewe kutumade kutina rukokatha abunge abunga mwambio nyima jishi na nyimwandu womeki na nyima jeshi na nyima ulama mto usubuti ma obese dwa yokamgunanga misema dhalimu wa hentino shabuka mjobaringa wa mbele yao ema Israeli badi wanganyi na Israeli yabo banu mayahudi na ndio wachungura ngamisa banu ngamombele wa yahudi na wanganyi na mayahudi amada yao ngamombele wa madhalimu na wanganyi na madhalimu amada yao na mtoto unafiki na mtoto unafiki bamri yani kamru mikuru hauya ni kamru hiri hauya tesa dhalimu basi uwe ujiramu haukanga nzo bwane nezembe zila hau zambe hau zido utambisha na bukengezi utambisha kuna ndo mnike mikro yambe si hauswalize yabo si aurongo yabo si wambe chao apongo msaidiyo abugena mtoto unafiki kwa Mwenyezi Mungu mmononi timwambia nukanga mmono ndo izo nabo yabo aruma habari za komoro wallahi ngammono zido hizo pia neze ngo nabo yabo amrombe si wamlapizi wala mineze famisa anga ngamsi wono ndo yabo ganyi d'accord ainu lo d'accord ya hamba emasihu ya lelo ya juhe ya renge dakika 10 yabo hasbi Allah wa ni'mal wakil ala Uthman Ghazali ya rudi ambe la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya rudi ambe Allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab shadid al-inqab sari al-hisab ngamjovuriza eze dua hizo yabo mjemzirejeze hata njoti mize direct ujokanza zikope ujokanza zirenge amanzo mzikope yabo emasihu ya lelo undeze nsunda ruzinu rike juma hambeze ngo hizo wallahi Mwenyezi Mungu kana zimshindao Mwenyezi Mungu joridiza ha surprise njama bantu yarangamizo wandu bawantu wandu alona irumbi yanuma katili wanu washenzi wanu wana haramu yanuma fahavalu omekiwa profite wahibe dhahabu ya wandu kabati utu ambacha wakamru paro asedi shukurano hawonsa weni wadoja infadi yabange bidori hadisi elewane basi wakati ra isara elewana ra close hata wakati subutia ntengelea haukaizora wafikiana mwanzori puwe ulio ya uliba 14000 euros za uzu ezebiene mavuka nazila ramba 6000 euros basi yadunga abone de Dubai wandiwa nike mwenye dhahabu yahe abasa katsubuti ujari na mjemdenge mnari alimu ende Dubai kenge walimu hezeja ngamona unafiki inna min alamati almunafiqi thalatha wasaidi shukrani idha haddatha kadhaba kengo hadisi yo habarabu wa idha wa'ada akhlafa kemra kazamiadi yakaistehi wa idha utmina khani kwandwa ni kwa amana basi ezorongo mazamba pia kamjamba izora wafikiana kamjastehi izora wafikiana amana mwani kwa mwili yabo ni wanafiki
ni wanafiki ni wandu mahibe dhahabu ya wandu wanumido wambo banu shangabo wazazi wamijia hule mwabweze pauniza hao mwabweze maliza hao mwarenda mamba indutona maana shamnyezi mgungu huono bwesedi shukurani da wena ema hadisi rai hadisi aure je jona mbia kana bofaka Ahmed Abdullah Twifuhomde aharaya ulibe dhahabu hambango anzo hunike mnaria libasi Farida Mwalimu homoroni haharaya Laila hafungulwa na ziraha puliliwa owandu banaidi hoitsandaya wapuliliwa basi abo mimi Saidi Shukurani hontaweni sirumanje nhwambie owandu wanu kwa juste hibasi Saidi Shukurani ngojoka hunere ya vocalizenje uzisoprime tisati zikaza tizifilme tizirenge ngwishiliyo makiritasi mwabe hao mekipi ria filme ria imprime ngasine makiritasi ngasine yao ria registre ria tire mafoto ria filme video yabo kama timpuho yabo na mwede mauzise Abdul Basit Mujahidi Metra Mujahidi na mwede mauzise Metra Gerard ezengo zinu pia wasijwa wa mavoke mzima mumtijine mzima tijibala mumjua manina tijinda hobi kabati mrujo parujo jabanu asiba budome kiambeti mkazandabo kabati mru shabo la ila nguono kahayebe ngudwenda rumeze nyikumbi o wahibeze dhahabu za wandu wadengo azinao neze nyikumbi za wandu mwanamshe yenda lolwa heada ya hunde dhahabu ya mjini Moroni ewe haibiwe dhahabu ya ngutsono wandu o zina neze dhahabu zitosa hao neza hibo meki na hizo abonge mrumshe wa Ahmed Abdullah Twifuhomde kurongoze mrumahaho mrumshe wa Ahmed Abdullah Twifuhomde kurongoze mrumahaho enyi wana Abdullah Ahmed Abdullah Twifuhomde nyi wansani wa Ahmed Abdullah Twifuhomde kamwambia Ahmed Abdullah Twifuhomde alibia dhahabu ya wandu nyi wandu waume wa Farida Mwalimu nyi wanauma Farida Mwalimu nyi wazazi wa Farida Mwalimu na mwede mauzisomeki o wandu wa Farikema hayabira inu pia mzazi ngoto jahanti pauni balarengera likumareje bo mza werengezi uzitsano zinu baba la homo huja wa mzungu sabasi ayinganzo procuration ngamuhibi yao wazaze we msafari ya hule we ikana wiyele wandongo na rimtine virguli ezongo izonganyi zo bomeki ndegeze dhahabu za wandu mwede mhuzu Dubai Muhammad Jumba Muhammad kamzijua upia sha wallahi bila hikamtojo jiswa hun duniani kabla ya akhira iyo ndiyo nloswiri wallahi ngamjo jiswa hun duniani kabla ya akhira nyi wandu mahibe dhahabu ya wandu na nyimtwanta mlibe dhahabu ya wandu hasbunallahu wa ni'mal wakil fikum nyima juju wa Komori ngamjo uone adhabu ya Mwenyezi Mungu hun duniani kabla akhira na mdu ambaye metra na mwedema huleze place za wandu ni domeni edhuluma ilo yabo dabolitsona mahakama abonge yabo hautimizi Lucas Connor Longer ni wandu mle yabo ngamanzo wandu shenda tena wanike miadi banu ngeni mlaheni ya ukanga mdogo miadi usoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukarandide masihu ya lelo ngariro ngoi makauli anu miabe bahi Mwenyezi Mungu ujomonesani emiadi ya hahe ne mujuza ya hahe Allahumma alayka bi Uthmani Ghazali wa Mwenyezi Mungu riusidishi Uthmani Ghazali mrende izobo ikaya ndizo yarende Komori urijuli enda za Uthmani Ghazali hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazali wa mama moti Allahumma munzila alkitab ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سر الحساب azali daine ze fami za haheno wanzani wafanyo malala una masahiri hata Mwenyezi Mungu ujomangamiza yabutule masahiri yao ya mwiso do umwambia ni mwambe daima ukana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar Mwenyezi Mungu demhu bayo de yatongeza Yunus alayhi salam yatubaki harumaye hanywa au emba ya hentehele falawla annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun engeti ndabo yakamba hasbunallahu subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin atojoka habaki hombani mwe entehele yuhata abagena rejo ha Mwenyezi Mungu abutule masahira Uthmani Ghazali daeneze famiza haya no wanzani wahe wayafanya Mwenyezi Mungu narangamizize ewangamize Komori Mwenyezi Mungu narere madhamana Mwenyezi Mungu narinike taufiki Mwenyezi Mungu narifurahishe ya jaalieri hundani na uzade ya joto we mangamu ifoi harenge haina mrudu amba ngujo msaidia ya mnike legashi ya mnike zenfi ya mnike zozontipia haina usikungu topashia daine mwana hahe warengeze mali waja wahulu nyumbanisi wahulu nyumba Afrika iho wahulu majumba dahubini tiji Valensi wahulu majumba pia warengeze mali zonga tukoja wahula majumba hunu wanzi ho wana na shohao sha Mwenyezi Mungu ye mhungu jo waonesa endo bi ulo prevanu urengo miadi usoni mwa Mwenyezi Mungu na Komori ya ukana ngujwandise dwa yolelo rike wandu shenda banu haina mndu yambie mndu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Uthmani Ghazali riridiri kazi Allahumma munzila alkitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab shadid al-iqab sari' al-hisab rike juma uombe dwa hiyo riridira mbe hinri
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rireze istighfara rambi Allahumma alayka bi Uthmani Ghazali hem Mwenyezi Mungu urijule ndazele katili la Uthmani Ghazali ngamjo uone muujiza wa Mwenyezi Mungu rineglijewa ridharaula risijini wa si diaspora wa Komori mtiamfili hene maele nelefele kemdiwaza emana nyasi mtukufu Anturia Malbruk Ngepre endo biulo pure tena ya randido ya masihu yanu randi sombeze diwa hizo Mwenyezi Mungu ajari dize hanje mabi idhnillahil karim randi dosi kwa lelo unuban orejo Mwenyezi Mungu longueur Anturia ngamjo zanti habanu ni mvurizize nizo yabo ni partage haina mtu nabeshe mtu randi de masihu ya lelo mje muone kama Mwenyezi Mungu ikayao yosiha haruma saa 6 yohamba jawfil layl wa thuluthul layl ya dozi saukana hal min sailin fastajib ngabo ulona besoin dogo nimnike engabo astaghfiruni msamihi engabo yadhulumiwa ni mnusuru bahingaranza usiku wa lelo unubu watukufu rijuheri kazane yabo banga mjo uona owandu wambabo isawa decide ngwani kao wana haweze dhamana iyodo wakati wa hafa pia timnikane mifano ya Mubarak daina Jamali mwana haya ya Muammar al-Qaddafi daina Saifi ya Ali Abdullah Salih Hoyemeni wandu wawonti pia Mwenyezi Mungu hato warota abangenga sina wandu monti 2 ndaru 4 ngamanzo wandu watanu wakaze yabo wambengo opre yabo ekemkaza yabo kanjo kupe banu ni mwereni zedu hizo ngamjo fanya publication ridini tie haruma ezengo samba uzinuvan Mwenyezi Mungu yajiarinike za khairi ekamgwa benze owajojo hantiha ngamjo bezani mwereni hizo sheleke e directe hisaman ngamjo cadre ni mwereni haruma eze commentaire nirudi tena nifanye publication haina mndu ya iveshe mndu ambaye namjuhere wambie dua hino bathuma nazalika tulala daena wa karibu mahe no wamsaidia au hamasahiri hama hizo zonti pia Mwenyezi Mungu juu ya butulu reka masahiri ya dzihwa reka ya liwa reka ya nukwa reka ya lebeziwa reka ya komelwa reka ya zinyama Mwenyezi Mungu juu ya butulu na wake wanrua wabaki wandu watano nganyi wandu 20 na wake wandu mfuka wandu shenda basi wanike miadiban wakati yoni mwereni au kaharuma wandu 20 kekarja timizi nusu na bosonti pia ngari angamizao wananyasi ngwafao ngabo nzaya ngabo nyora ngabo zonti pia haina kati mdono ndadia lido anza fanya plaisir wa ngutso babeza ubehe ola ja ube hajao rijunuka sina susi andru anjia haruma hamweze facture neze prélèvement zonti pia yode mana ni mea oni kwezi watukufu na mnambiye amanzo wandu watimizishenda abantu haumde arengemia diuka nyima isama nikubali ngamjo ubeshe ya wandu wajotimizishenda mafariye rirejo ha Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu jori jibundu Mwenyezi Mungu hamba waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama na rejo ha Mwenyezi Mungu riombe ba haina yaomba dua ya luna fiqa na confiance odo Allah wa antum muqinuna bil ijaba Mwenyezi Mungu jori ni tawfik ya bonga nyipre Mwenyezi Mungu bia mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yaisatimize khutbatul wada'i hamba falyablugha minkum ash-shahidul ghaib haina ulobani yaishia na ambie utoban rijuheru ambie duma yolelo haina mndu yaibeshe haina mndu ndae ngamkupe banu direct ni partage muirenge muibeshe haina mndu rijueranti de masihu yalo yanu ngamjo uone muujiza wa Mwenyezi Mungu ngamjo uone muujiza wa Mwenyezi ekakajari yangamizi za sumana zali rekaya hafa haruma ajali rekaya faha crise cardiaque rekaya njamro ya hava rekaya dangushia rekagarini rekanvioni rekaya la sumu rekaya remwa mzinga Mwenyezi Mungu jorifurahisha haraka na mwambie Allahumma amin Allahumma ajjilu hilaka Uthmani Ghazali Mwenyezi Mungu nasaruze omangami wa Uthmani Ghazali Allahumma alayka bihadha al-adu al-mubin عثمان غزالي اللهم دمره اللهم لا تبقى منهم أحدا عرمان روان زوارا كميزة وتسازم مزيما عرمان روان اللهم إنهم قد بغوا علينا أوان روان واران كميزة وردروا فأرنا فيهم عجائب قدرتك أوروني سيمو جزاهم Mwenyezi Mungu wananyasi wafumo barini wananyasi wafumo hospitali yani diligence wananyasi wafu hanzaya wananyasi wafu hambadembi wananyasi wafu pason wananyasi warimwa mizinga wananyasi wafungwa watorotira watawafu fallahumma alayka bihadha aladu almubin allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab hazim alahzab shadid aliqab sari alhisab kartina rongo gasima ngabo Mwenyezi Mungu ngoriono ngari
lao ngarinwa ngari hundrao haina ranzao shainu hamu ya wana nyasi gasine hamu ya kana mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akauroha Makkah al-Mukarrama mahala ni bokode yazaliwa shawe ya roha hakana hamu we akauroha hamba ukana njatuanza ni hurenti boma kabahunde mahala nazaliwa mihanzo mjiwa hangu shainu amri ya heya niumba bahi Mwenyezi Mungu ambaye ndaba ngojorejei innal ladhi farada alayka alqur'ana la raddu ehamwinjia wakati ulepe abongebo Mwenyezi Mungu gasina hamu nahnu mushtaquna li juzurul qamar gasina hamu ya henti ya hatu abonge uronese omujuza waonesa mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wamba ukana laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulanna al-masjid al-haram insha Allah aminin Mwenyezi Mungu najalie rirejei komori dingosi rendera fete rendera zine bo Mwenyezi Mungu ajori tolewe maadi yanu he Mwenyezi Mungu furahisho wa komori huangamio wahi madhalimu wanu warejeze arumi haki yao wa inshindo urudi wonese uka inna fatahna laka fathan mubina Mwenyezi Mungu na buwe ombuo wahi juzurul qamar ikenti ya kitajiri jakatwari ja Bahrain jezenti bokongizwa na utajiri wa maana ni wandu makauja basa embarungo ni mea oni banu ramali ramvura fikiranga sinizo abasati jabano skwalelo njeni meye ni banu baada na rongoze majeshi ya ukaeja ubo majeshi ekabana ofisiye kabana lieutenant kabana kapiteni kabana generali kabana komanda wahambati jawu emtokanda masome mje mdo firo wanyanyanyi mje mdo hibe dhahabu za wazazanyu wana shohanyu mje mdo tamdo za idara ekamtubirilia mipaka e bahari neze frontier za henti kamtubirilia majumba kamtubirilia nanyanyi shamtweda mrendo ambwa kamtweda mofirwa no pula mweda mohiba mituzi na ziwa na dhahabu za wanyanyanyi no wazazanyu no babahanyu morejei moja mabanga modomo swali bo majeshi kabana jeshi mzima bo ulo nambari yao nao za hundwa nanyanyi wafu we majeshi ya bambao aimanu na gazo ulo wafu majeshi ya washili fahada ulo wafu majeshi ya mahame mmone za hundwa mbeni mmone za hundwa muslimu majeshi ya mitami huli mmone za hundwa mutu majeshi ya mbachini mmone zi hundwa Fatima mzee Saidi neza hundwa Faisal Abdul Salam ya majeshi ya moro ni mmone za banu nyoti pia mtoka usoma ufira jina ulevi kabati ala usoma ujeshi na watwania inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namjuhe masihu ya lelo yanu inu ya lailatul ithnain riketuma hamba ukana hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Uthman Ghazali wa mamahu hasbunallahu wa ni'mal wakeel masihu ya Mwenyezi Mungu yosiha harume jawful laidi eshefuba shahe masihu ranti minui basinga mjo uono muujiza Mwenyezi Mungu yodo ankali yema wandu malaho mararumani wandu waswalira kamili ndo kanti Allahumma alayka bihadha adh-dhalim arina fiha jaib qud urone se puissance ya hubo Mwenyezi Mungu dingosi atuma nazalashi ya mipaka hawa hadhulumu hahibi hadha rau harisijin urone se muujiza ya enyi wandu majabana wabasanga ni prem partager mwambio wandu ranti do sikwa lelo bereka mali rizito areka mvu rizito areka fikira rizito abasana rijuha Mwenyezi Mungu rije malidu nazila rungu hamba ukana inna dhi'afu laka qad lajina si wale mevuri urejei dabbir lana wa dammir la urengeze mbazango zatu wangamize maadui almusta'anu sami'u almujibu wede mwenye wishia urijibu wede mwenye utaha msaada urijibu basi ngamjo wana inna da'unaka huwa istajib amin urijibu bo Mwenyezi Mungu aranzo urijibu ekam tawakkali Mwenyezi Mungu bai wallahi Mwenyezi Mungu jona haya ukakeka rijibu eziri hundao Mwenyezi Mungu jona haya keri mtimbuli ya ukana hamba ngo jona suro wa dhulumi wao ngone ziri hundao kasina mfunga sina fikira ngasina izo nsipi timwambia nukanga monawe zidwa ni lapizwa yabo habari za komoro ndudo onena mna ntomola manani yabo kam lapizi bwa tazidwa zo tobia bila minezi famina izo pia jwe mamfu parce que ngam njoka we Mwenyezi Mungu de yanisomesa we yanisomesa hani hatina muo rahanjarende hamlevi njarende hana mtufumu njarende mtwavuro gamba usone zembini wane nizo baizo nizo na hamwe ke wonobi wana nizo ekewaja ngo mjoda na ulo wauni uwe eketi wonobi zambe wonobi zintambisha gezintambisha o mtu aonana wa shosi kunko ujwa kwa wacha hunumi hoenda abobo nlone nafasi nlone telefoni nlone hanyo hangu nlone ze aya nlone ze hadithi ngamzambo baninde mana ni jongo wapano dabona unda bahati neda nasoma ili wana nabi hiyo de mana njoka moya madekenga mwano nabi walitakum minkum ummatun yaduna ila alkhair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gari wanaone zembi zino ngamjuoka wenji ngwadwa ukanga mina haki shakwa tusubuti hamba watijola pizio emino la pizwa miwaje emekati fumi waje
no Komori mafundi watu no baba hatu no wazaza hatu no wanasho hatu tililo garini hangu hata usiku naonezea habari za mbeni zile tililo usiku mutu inaona daena salimu na soro watambazi wa montro itimaru mu metro todo dangu tililo kati naona imani ya kazo na mnaila ukabasi mtushinda ya madagazo ya ndwazila wa unti pia tiro hamatozi wallah tiro hamatozi mitikamba ntina matozi ya home sha pia hedulu mayino itongeza bahikairi ojo nilapizi wabanu hata sha kati daza usikuzima wafanywa direct nsanu ziundrie uoma viho na mavushe na majampi na marindi abo wazaza hatu na baba hatu ewe ingwa bwechewe fati usabara tefana zwe kwa somo ilhamu mna mwana engineer azaliwa ide mndolo na fikira njema aina mndu ya jeba la jeyanye ifopo masihu ni bire ne salpierre irengeni waba hayo jamsindanu pia nabe salam tukum yabo jao watukufu auti jao yabo abasainu wanamaya wahanyu wao neze hanyo za hanyu hizo na mziembabe majimbo riba uso Mwenyezi Mungu banu bangu jori nusuru emailene lefelekene le papai haina utunyi tolila ezengomano ukumbi nezi haina usiku mtolila abajo ubira mezi sistema je vyengo ajo pashia yabo wari mani wale katende Dar Salama gena jao hari hakazoti yo haringo ha daktari ada hari habe haja warafanya jao tokobidi haina mzate misilamu yao na Fatima mzee Saidi aja zingaro namna hiyo yazienogo za ukumbi amena mjorende basi jao abange wafumbuni ngamwedo wazi nyima notable ntujwa abantu mkaenda mo yafanye mashughuli ili mje mke wa mezo hazali haina ufanywa hadi abasa uongo anzoende yake mezo hazali nyima jeshi ndaka kutoka abantu mkaenda mwende masome ufira jina wizina uhiba dhahabu na ziwa shakapati jeshi Komori wahambati jabo kumani no intile namna ile jeshi hatu tijo toja urari yebana ruma mami ili toja urari wa kwezi wajao elani kwa jao no tijo na bakejeshi yabo yake euro yake fidia ya rengensia ibanga mwana Ibrahim Traore shabasi mtorendo hamana mapete uno na mahibata ezeta habu za wandu nezo zontipi abadi banu kapati subutamba kapati badi yomdo mzima doko decide hajo mwana ndo msaidie izo nizo rakantari mabieni abunge yabo nyimlo Faransa na ribaki yarmezekana pemdo amba amtoka oparane ke dorse o Komori hununga po violence ono mdo katusubuti ina wazen tipia wotoka violence chapo toka mzima ha decide hende wandu wajo hunda atanjo utimize direct banu ngamjo publier ezedi wana mwabiani rizion bebanu ngamjotia harumeze commentaire no dini fanya mna publication ezedi wana izora nzima siku ya lelo likejuma uziomba banu ba Mwenyezi Mungu joridiza hanjema bi idhnillah masiku ya lelo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh namlinde Mwenyezi Mungu ba ujorijibu ndo haraka pomwiso wa thumani Mwenyezi Mungu jale kwa kurubia wa shukran.